ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба декани коллегияи кардиналҳои тахти муқаддас муҳтарам кардинал Ҷованни Баттиста Ре барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он гуфта мешавад: ҷаноби воломақом, хабари даргузашти Олиҳазрат Попи Рим Франсиск боиси андӯҳи амиқи инҷониб гардид. марҳум бо фаъолияти доманадори худ ба ҳайси понтифики бузург дар умури ҷаҳонӣ саҳми босазо гузошта, бо ибтикороту амалҳои созандааш дар саросари олам маъруфият пайдо карда буд. мо хизматҳои шоёни ӯро дар таҳкими муколама миёни тамаддунҳо ва татбиқи фарогири усулҳои сулҳу субот, таҳаммулпазирӣ ва ризояти умум аз ҳар ҷиҳат назаррас медонем ва қадр мекунем. зимнан бо изҳороти таассуроти нек аз мулоқоти инҷониб бо Олиҳазрат дар Ватикан, ки соли гузашта сурат гирифта буд, мехоҳам аз саъю кӯшишҳои пайвастаи ӯ дар ҷодаи таҳкиму тавсеаи робитаҳои ҳасанаи Тоҷикистон ва тахти муқаддас ёдовар шавам. дар робита ба ин мусибати гарон ҳамдардиву тасаллияти самимии инҷонибро ба ҳамаи пайвандону наздикони марҳум ва пайравони калисои католикӣ баён менамоям. мавзӯи дигар. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода бо сафири шоигарии Арабистони Саудӣ Валид ибни Абдураҳмон Арре Шайдон мулоқот намуд. қайд гардид, ки шоигарии Арабистони Саудӣ аз ҷумлаи аввалин кишварҳое мебошад, ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро 11 январи соли 1992 ба расмият шинохт. ҳамзамон 22 феврали соли 1992 ду кишвар робитаҳои дипломатии худро расман ба роҳ монданд. тазаккур дода шуд, ки робитаҳои қавии кишвар аз пайвандҳои маънавию таърихии ду мардуми бародар, инчунин аз муносибатҳои бародаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ходими ҳарамайни шарифайн Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд шоҳи Арабистони Саудӣ сарчашма мегиранд. дар ҳафти мулоқот таъкид шуд, ки табодули таҷрибаи вакилони ҳарду кишвар ба нафъи тарафҳо буда барои пешрафти фаъолияти қонунгузорӣ мусоидат хоҳад кард. тазаккур дода шуд, ки танҳо дар соли 2024 байни Тоҷикистону шоигарии Арабистони Саудӣ 9 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расидааст. изҳори итминон карда шуд, ки мулоқоти имрӯза барои густариши робитаҳои байнипарлумонии ду кишвар, фаъолияти гурӯҳҳои дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлис аз шӯрои Арабистони Саудӣ заминаи мусоид хоҳад гузошт. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷараёни сохтмони хонаҳои нави истиқоматӣ дар минтақаҳои Рашт қарор доранд. сарвазири кишвар нахуст бо мавзеъҳои аз офатҳои табиӣ зарардидаи ноҳияи Тоҷикобод шинос шуда, ҳангоми суҳбати озод бо мардум онҳоро бовар кунониданд, ки дар асоси дастуру супориши бевоситаи пешвои миллат хонаҳои вайрону валангор шуда пурра ва бо сифати баланд сохта мешаванд. таъкид гардид, ки ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва расонидаи ҳама намуди кӯмакҳо таҳти назорати ҷиддии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳамкоронамон аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳанд. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, фаъолияти ситоди ҷумҳуриявӣ ва қитъаҳои замини нави ҷудо гардида барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ дар ноҳияи Тоҷикобод шинос шуд. ёдовар шудан ба маврид аст, ки пас аз заминларзаи шадид дар таърихи 13 апрели соли 2025 бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуда, дар навбати аввал аз аҳволи оилаҳои осебдида хабардор гардиданд ва ба зарардидагон дар нахустин рӯзҳои баъди офати табиӣ кӯмакҳои аввалия иборат аз маҳсулоти хӯрока, масолиҳи сохтмонӣ ва ашёи рӯзгор расонида шуд. зимни шиносоӣ бо ҳолати қитъаи замини нав дар мавзеи сабзазори ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ иттилоъ дода шуд, ки инҷо дар 12 садяк замин барои 30 оилае, ки хонаҳояшон пурра хароб гардидааст, хонаҳои чорҳуҷрагии нав бо тамоми шароит сохта мешаванд.
аллакай дар ин мавзеъ барои тақсим намудани қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ сохторҳои марбутаи соҳавӣ фаъолият намуда, корҳои тахту ҳамворкунӣ ва омодасозии қитъаҳои замин барои бунёди манзил оғоз шуданд. сарвазири мамлакат дар идомаи сафари корӣ ба маҳалҳое ки дар онҳо заминларза ба вуқӯъ омада буд ташриф овард. зимни вохӯрӣ бо мардуми зарардида таъкид шуд ки бо дастури сарвари давлат ҳамаи хонаҳои вайрону валангор гардида бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорону дигар шахсони ватандӯст сохта ба истифода дода мешаванд. мо хеле миннатдорем. тари рӯз моро намепартова ёдам мина мо пешвои миллата бисёр дастгирӣ менем дӯстш медорем ки моро тари рӯзда меҳтоҷи ҳишка наменам намепартова хорму наменам. хеле хурсандем аз ҷаноби олӣ. ба масъулин ва сохтмончиён дастур дода шуд ки ҳангоми бунёди хонаҳои нав ба истифодаи дурусти масолиҳи сохтмонӣ ва таъмини устувории биноҳо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд то ин ки хонаҳои бунёдшаванда солиёни дароз ба мардум хизмат кунанд. طبق معلومات بر اثر زمین لرزه‌ای که 13 اپریل در ناحیه تاجیک‌آباد به عمل آمد 33 خانه استقامتی پوره ویران و 123 خانه قسما ضرر دیده، به 97 خانه دیگر آسیب سبک و به 75 انشاءات یاریرسان ضرر رسیده است. سربازای جمهوری تاجیکستان از خانه‌های پوره و قسما ضرر دیده دیده نمودن با اهالی صحبت کردند. هیئت شخصی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان بهر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی در ناحیه تاجیک‌آباد کار و فعالیت نموده ایستاده است. امروز 3 نفر سربازان قسم حربی 45075 کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان دسته زودعمل مخصوصی نجادی در منطقه رشت، افسران سربازان وزارت مدافعت در هیئت 30 نفر در اینجا کار و فعالیت نموده بهر برطرف سازی آمادگی جدید ایستادند. همچنین دو مؤسسه تعلیمی، دو بنگاه طبی، یک بیمارخانه منطقوی و یک مرکز فراغتی ضرر دیدند. در نتیجه این زمین لرزه به ساحه‌های خواجگی راه، تامین برق، شبکه‌های آبیاری و آب نوشاکی نیز خسارات رسیده است. وقتی که ما سر دسترخوان می ایستادیم سال 21 همین واقعه گذشته، هر روز ما همین را در یاد می‌آوردیم که چی واقعه گذشته بود، چه ما را دستگیری کردن، ما به چی حالت رسیدیم، چی بدیم خدمتی ما را کردند. ما از تمام خلق جمهوری تاجیکستان می‌نداریم، نمک خوردیم، این نمک پاس می‌داریم. باید تاکید نمود که از لحظه‌های اولین بعد رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد معین نمودن خسارات رسیده از عاقبت‌های زمین لرزه و تشکیل کارهای برطرف کنی کمیسیون حکومتی در هیئت راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار تأسیس یافته به ناحیه تاجیک‌آباد سفربر گردیدند. مادرم در دنیای خانه بود. قطعا کودکی 4 ماهه همون کار که همون کودک کشید به امروز در اومد گهش کندی چرا نمیدونید هایدون خونه برو وردیمش 8 در خونه بود میامش غرام بیدن جزیر شدن. ما شکرانه میکنیم که همون ساعتی که همون واقعا سر شد همه مقامات همه اومدن دستگیری میکردن شب و روز در برمون. شکرانه پیشوای ملت میکنیم که شب و روز در فکر ما هست این همه کمک و همه اوضاع‌قواری و همه چیز رسیده است، همه رو تأمین میکرده است. در نتیجه فعالیت فوری گروه‌های کاری معین گردید که بر اثر زمین لرزه در 13 دهه جماعت‌های دهاتی لنگر شاه و قلعه لب آب ناحیه تاجیک‌آباد 474 عائله با 2103 نفر هیئت عائله‌شان ضرر جدی دیدند. با سپارش پیشوای ملت با عائله‌های ضرردیده دهات ناحیه از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده و اجنسی ذخیره‌های مادی دولتی خیمه، مواد خوراکواری، بهداشتی و سوزشواری دسترس کرده شد. در این حال با ما کمک‌های اولین دسترس شده با ما قطعه‌های زمین جدا شده، بازی مردم در پای بنای ساختمان‌های نو می‌باشند. اینچنین به منطقه رشت از حساب ذخیره‌های مادی دولتی مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و دیگر مسائل ضروری جدا کرده شده دسترس ضرردیدگان گردانیده شد.
سروزیر مملکت قاهی رسولزاده بعد شناسایی پورا با موضع‌های از آفت طبیعی ضرر دیده در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد با راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار ساحوی ملاقات نمود. ضمن ملاقات تاکید شد که حالتی به عمل آمده تحت نظارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد و برای به جایهای بخطر انتقال دادن اهالی آسیب پذیر و در مهلت معین با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار دادن خانه‌های استقامتی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان که در مجلس غیرنوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 اپریل سال 2025 داده شده‌اند، حجم و راه و واسطه‌های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی باید هر چیز زودتر معین کرده شده کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تقویت بخشیده می‌شوند. در ناحیه واسع با مقصد پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت طبیعی با جلب قوه و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه مشق غیر نقشه‌ای گذرانیده شد. در دایره این مشق طبق نقشه کارهای ساحل مستحکم کنی، آماده نمودن تخته‌سنگ‌های محافظتی، تازه کردن کانال و سروها به راه مانده شد. خواجه نظریف در همین خصوص شرح بیشتر دارد. سیدامیر میرزایف راننده این واسطه نقلیات در بستن پیش روی سیل در دریای یوسو این روزها سیرکار میباشد. با نگاه نکرده که سیل در حرکت است و شست جریان آب برای گذشتن هر لحظه خفتان‌تر میگردد، با مهارت بلند رانندگی سیدامیر واسطه نقلیات را اداره میکرد و مهمکن هم پیدا نموده از جریان سیل از میان دریا این کادرهای جالب را ثبت کردیم که رفت کارهای پیشگیری سیل را نزدیکتر انعکاس نماییم. میدان کارزار سیدامیر و این همکارانش میان دریا است. آنها برای آنکه سیل از ساحل نبراید اینجا پریکوب میسازند. این انشاءات را ساختمانچیان همین گونه نام میبرند. پریکوب سمت مجرای دریا را تغییر داده ساحل را امین نگاه میدارد. انشاءات مذکور در این خطه دریا در مساحت 500 متر ساخته می شود. در دوره مشق غیر نقشه‌ای با جلب قوا و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه واسع عاید پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی سمت مجرای این خطه دریا را تغییر داده برای تامین مستحکمی این ساحل دریای یاقسو روزهای 17 تا 19 اپریل این چاره‌بینی‌ها ادامه یافتند. در مشق غیر نقشه‌ای قوا و واسطه‌های زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی عاید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده ناحیه واسع اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع فعالانه شرکت ورزیدند. طبق نقشه معین گردیده در دوره این مشق خط آبیاری پاکت 58 در دهات گلستان تازه کرده شد. توسط این خط آبیاری آب دریای 5 از ناحیه همدانی با اینجا جاری می‌گردد. این زمان در جماعت دهاتی گلستان قرار داریم که در نزد پایگاه کشی لیلین 1 این خط آبیاری پایگاه کشی لیلین 1 میباشد. این زیاده از 1600 هکتار زمین‌های پرم آبیاری میشوند. ما توزیع نموده ایستادیم. قریب 2.5 کیلومتر ساحل مستحکم کنی رفته ایستاده است. چخیلی که رفته دیدیم تکنیک و تمام قوا و کاربری رفته ایستاده است. ما نقشه داریم که در دوام موسم آبیاری زاکر زبراب را به انجام رسونیم. طبق اطلاع اداره بهداشت زمین و آبیاری درازی این خط آبیاری 3.5 کیلومتر را تشکیل داده با تازه نمودن آن از لای و لایقه‌ها سطح آبیاری زمین‌های کشاورزی نظر به سال‌های گذشته خیلی بهتر می‌گردد. امروز روزی دوم مرحله دوم گذراندن مشق غیر نقشه‌ای است و چکل شما خود شاهد هستید در با واسطه قوا و واسطه‌های زیرنظام وظیفوی نظام یگانه با روزهای بارانی نگاه نکرده تازه کردن سای کانال زبرها در حدود ناحیه واسع و اینچنین کارهای ساحل بندی در حدود ناحیه واسع با جلب قوا و واسطه‌های زیرنظام وظیفوی نظام یگانه اداره دولتی بهداشت زمین در حدود ناحیه واسع رفته ایستاده است. از روی اطلاع مسئولین اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع و شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه واسع در موسم بهار از ماه مارس تا نیمه دوم ماه اپریل سال 2025 از دریای یاقسو 6 مرتبه گذشت سیل به قید گرفته شد که از این سه حالتش نهایت خفناک گذشته با زیرکی و هوشیاری و سری وقت انجام تدبیرهای سری وقتی پیش روی آن گرفته شد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.
امروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه بار اول چمپیونات آسیای غربی بین کودکان و نورسان اوید به شاهمات آغاز گردید. در این چهاربینی عمومی ورزشی بهترین شاهماتبازان نورس از 14 کشور آسیای غربی میانی هم رقابت میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. در کاخ المپی شهر دوشنبه چمپیونات آسیای غربی بین کودکان و نورسان اوید به شاهمات آغاز گردید. در مراسم افتتاحی چهاربینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون شاهمات آسیا و تاجیکستان شرکت ورزیدند. ذکر کرده شد که مایه افتخار است که کشور ما میزبان چنین مسابقه مهم ورزشی گردیده، در آن شاهماتبازان جوان کشورهای گوناگون شرکت می‌ورزند. تاکید گردید که شاهمات یا شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی هاست که امروز در سراسر جهان رواج و شهرت زیاد دارد. شطرنج مسابقه ذهن‌ها و نوع ورزش فکری است. دانش، هوش، زیرکی، حافظه و دقت عناصری اند که برنده را در این بازی معین می‌کنند. Это хорошая возможность для продвижения наших шахматистов, хорошая возможность повысить свои рейтинги, а также заработать места и международные звания. Надеюсь, всем понравится. Это также хорошая возможность с точки зрения туристического потока. Мы рады всем гостям и также планируем в конце года проведение международного турнира Кубок президента Республики Таджикистан, на который также приглашаем всех желающих. در این مسابقه با شکوه زیاده از 400 نفر شاهماتباز از 14 کشور از جمله تاجیکستان، امارات متحده عرب، هندوستان، ایران، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دیگر کشورها میانی هم رقابت نموده برای به دست آوردن خالها تلاش میکنند. در اینجا بازی‌های خیلی خوب، دلکش، جذاب میشود و از روی طلبات نظامی همین مسابقه آن نفرهایی که در 16-18 اشتراک میکنند همون عنوان بین الخلقی میگیرند. فدراسیون شاهمات تاجیکستان با تشکیل چنین مسابقه ها ورزشکاران بهترین را معین نموده برای معرفی ارزنده تاجیکستان به مسابقه های بین المللی سفربر میکند. همزمان فدراسیون شاهمات کشور در ادامه جهت رشد و گسترش این ورزش ذهنی برگزاری باز چند مسابقه های با شکوه را به نقشه грифте است. Я стала чемпионкой Азии среди школьников в Таиланде, получила звание женского фиде-мастера спорта. Ранее, когда участвовала в чемпионате Западной Азии, у меня было 3-е место в категории «Рапид». Также я призерка чемпионатов Казахстана и тоже занимала призовые места на международных остальных чемпионатах. Я считаю турнир очень хороший, уверена, что в будущем ждет нас очень упорная борьба и узнаем, кто в будущем станет сильнейшим. چمپیونات مذکور با تشبث فدراسیون شاهمات آسیا و فدراسیون شاهمات تاجیکستان تشکیل گردیده است. یادآور می‌شویم که مسابقه در کاخ المپی شهر دوشنبه تا 29 اپریل ادامه می‌کند. با دستگیری حکومت مملکت در جمهوری تاجیکستان ساحه سینما سال تا سال رشد میکند. از اینجاست که سینماگران ولایت ختلان هم همساله در دایره نقشه چورابینی‌های خود فیلم‌های تازه ایجاد را روی نوار آورده و پیشکش تماشابین می‌گردانند. همین گونه یک سلسله فیلم امروزها در مرکز ولایت ختلان ثبت و تهیه گشته ایستاده است که از رفت به نوارگیری آن همکاران ما گزارش آماده کردند. برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی 15 شبانه روز محبس می‌شویم. انا بعد میفهمی بعد چی فهمو؟ این پوچه از سلسله فیلمی نوی مؤسسه دولتی ختلون سینما بود که شما دیدید. سلسله فیلمی مذکور پیگیر نام داشته از 10 قسم عبارت است. 2 قسم فیلم علاقه آماده بوده، ثبت و تنظیم قسم‌های دیگر ادامه دارد. سلسله فیلم هنری پیگیر در فرمت 6K نواربرداری شده است. این اولین بار است که در مؤسسه دولتی ختلون سینما در فرمت 6K یعنی که فیلم نواربرداری می شود. البته فیلم در مرکز ولایت ختلون شهر بختر و شهر لیوکند تهیه شده است. هنرمندان فیلم هنرمندان یعنی که سرشناس سینمای تاجیک هستند.
силсила филми пайгир дар жанри детективӣ ва мелодрама таҳия гашта аз муваффақияту дастовардҳои замони соҳибистиқлолии милисияи тоҷик нақл мекунад. ҳамсари ман аст, медонед ки карди ин корро, ягон кас мегӯяд ба ман ки ин корро кардааст. барои сабту таҳияи босифати филми мазкур масъулин мутахассисони касбиро аз хориҷи кишвар ҷалб намуданд. аз ин рӯ барои боз ҳам муваффақ гаштан умеду интизориҳои калон доранд. айни ҳол кормандони муассисаи давлатии хатлонсинамо болои ин филм кор карда истоданд. ман гумон мекунам ин филм бояд як филми хубе шавад, филми диданӣ, филм бисёр ҷолиб. тамоми кормандони муассисаи давлатии хатлонсинамо яъне ки бо як рӯҳияи болида ва шавқу рағбати зиёд ин филмро наворбардорӣ карда истоданд ва дар гурӯҳи эҷодии мо яъне ки мутахассисон аз хориҷи кишварам яъне ки ҷалб гардиданд барои таҳияи ин филм ва гумон мекунам ки кормандони муассисаи давлатии хатлонсинамо дар баробари таҳияи ин филм боз аз ин мутахассисони яъне ки ҷалб шуда бисёр як таҷрибаи касбӣ ҳам яъне ки ба худ мегиранд. барои боз ҳам диққатҷалб кунанда гаштани ин силсила филм муаллиф ва коргардони сценария дар баробари интихоби дурусти ҳунармандон ҳамчунин ҳаҷву масҳакаро ҷой карданд ки тамошои он бисёр хушоянд аст. мунис ин чӣ нағм аст? инҷо қасри фарҳанг аст? мебахшад рафиқ майор, аз хурсандӣ рақс дорам. бояд гуфт ки синамогарони хатлонӣ дар таҳия ва сабти силсила филм аллакай таҷриба доранд. аз ин рӯ барои ҳарчи зудтар рӯи экранҳои тамошобин баромадани ин филм ҷидду ҷаҳд доранд. бо мақсади тақвият бахшидани завқу шавқи хонандагон ба омӯзиши илму техника, ихтироъкориву навоварӣ ва ташаккули тафаккури техникии онҳо дар шаҳри Хуҷанд озмуни шаҳрии техникони Наврас гузаронида шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҳамасола бо мақсади ҷалби бештари хонандагон ба маҳфилҳои равии техникӣ, бедор намудани шавқи онҳо ба омӯзиши техника ва ихтироъкорӣ, вусъат додани интихоби касб дар байни толибилмони муассисаҳои таълимӣ дар мактаби рақами 23 шаҳри Хуҷанд Олимпиадаи шаҳрии техникони Наврас гузаронида шуд. Олимпиада бо иқдоми маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Хуҷанд роҳандозӣ гардид. хонандагон нигории эҷодиёти худсохти худро аз рӯи 10 бахш аз ҷумла радиоконструкторӣ, авиамоделӣ, мошинаи ояндаи коинот, автомоделӣ ва ғайра ҳимоя ва муаррифӣ намуданд. вобаста ба соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо дар бахши модел ва конструксияҳо якчанд эҷодиёти худсохти муҳассилин пешкаш карда шуд. 2025 соли ҳифзи пиряхҳои байналмилалӣ аст. барои ҳамин ман инро сохтам. барои сохтани пирях ба мо пенопластро монда то даме ки онро мепоем хушк мешавад. сечоқчаҳои намнок ва хушкро гирифта бо алибастер онро молда ва болояш мондем. он хушк шуд ва ҳамин тавр пиряхро мо омода намудем. дар Олимпиада зиёда аз 150 нафар хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсею гимназияҳо ва мактабҳои хусусӣ маҷмӯан 52 муассисаи таълимӣ ширкат варзиданд. онҳо ба доварон масъули эҷоди хешро аз рӯи шаҳодатнома ва нақшаҳо шаҳр доданд. ҳайати доварон ба ихтироъкориву навоварии ҷавонон мароғ зоҳир намуда ба зебогиву ороиши он ва ғояи навоварии хонандагон баҳогузорӣ карданд. бахшида ба 20 солагӣ омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ ва солҳои 25 ҷузъӣ, солҳои рушди иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсия, ҳар сол озмуни Олимпиадаи шаҳрии техникони Наврас гузаронда мешавад. дар ин озмун аз 52 муассисаҳои таълимии шаҳр хонандагон зиёда аз 150 нафар иштирок карда истоданд ва аъзои ҳакамон аз донишкадаи политехникӣ даъват карда шуданд. он хонандагоне ки ҷои якро сазовор мегарданд ба озмуни минтақавӣ вилоятӣ роҳхат мегиранд. ҳар бахши озмун аз рӯи ду намуд назаривӣ ва амалӣ гузаронида шуда баҳогузорӣ карда шуд. ғолиби бахшҳои озмун аз рӯи ҷамъи холҳои ба даст оварда муайян карда шуда беҳтаринҳо ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд.
در ناحیه وسع جهت حاصلخیز نمودن زمین‌های کشاورزی استحصال و استفاده بیوگاموس را به راه ماندند. عبدالجبار گدایف یکی از استحصال کنندگان این غذای زمین محصولات تیار نموده‌اش را در ناحیه‌های منطقه کولاب به دهقانان پیشنهاد می‌نماید. خواجه نظریف در همین خصوص اطلاعی بیشتر دارد. таги ин плёнка биогомус дар ҳоли коркард ва тайёршавӣ қарор дорад. манбаи ин ғизои табиӣ барои замин кирми калифорниягӣ аст. ин кирмҳо порӯи табиии чорворо истеъмол намуда аз меъдаи кирмҳо биогомус хориҷ шуда инҷо зарра зарра ҷамъ мешавад. фасли гармо ин ҳолат то тайёршавии маҳсулот 2 моҳ идома меёбад. عبدالجبار گدایف طولی 4 سال می شود که به این کار مشغول است و این محصولاتی که او استحصال می نماید بسیار دهقانان در غذا دادن زمین از آن استفاده نموده به گرفتن حاصل بلند موفق گردیدند. بعد وقتی کیرمی سرخ کالیفرنیا پروی انا گو اسب امی محصولات چورورا وقتی استفاده میبره через خودش میگذرونش میشوه بیاگوموس. در ترکیبش элемент ҳои бисёр дора, микроэлемент ҳое дора ки дар доруҳои химиявӣ нест. у чизо беҳтарин чизае дар хок вақте ки мондиш таъсирнокиш то 5 сола гум намешавад. биогумус тарҷумаш био табиат, гумус замин, хок яъне ки хоки табиӣ. агар ай ҳамин чиз кам камаки хоҷагиё да барои деҳқонои хоҷагиёи деҳқонӣ бисёри бад дар кор мешавад. ана барои ҳамун хотир хоҷагиёи майдак да баран пудринг памадара ҳамин хел кунанд сол ба сол ҳамун замин айсар зинда мешавад. дар тайёр намудани биогомус дар ин гӯша порӯи чорвоҳои маҳаллиро барои захираи хӯроки кирмҳо ба сифати ашёи хом нигоҳ доштаанд. абдуҷаббор мегӯяд ки биогомус ин ғизои табиӣ мебошад ва заминро ба қувват ва ҳосилхез мегардонад. ҳамин чиза вақте ма якум доф овардам биогумус харидам овардам дар хоҷагим боймиҷон бодринг помидор кардам. ҳамин хел мам аввал мешунавидам ки ҳам то як ҳафтаро вайрон намешава умуман бехаладелни мегуфтам ки афсонае. овардам ҳосилро гирифтем санҷиш кардем балки як ҳафта гузашт бодринг ҳамин хел мекунӣ чирақ мекуна. баъд кирма харидем баъд овардем на давоми 3-4 солае ки мо ҳамин чизоро ана мекунем. биогомуси тайёр ана ин гуна аст. маҳсулоти тайёршударо абдуҷаббор инҷо ҷамъ овардааст. мисли сиёҳхок аст. бо андак пасту баланд карданаш майда мисли талқон мегардад. биогомусро абдуҷаббор дар ин қитъаи замини назди ҳавлигиаш истифода намуда ҳосили онро таҷриба кардааст. ӯ мегӯяд ки завқи парвариши навъҳои гуногуни растаниҳо буд ки ӯ ба ин кор даст задааст. ин ниҳоли киви ва ангури нави ананасро дар замини назди ҳавлигиаш таҷриба карда шинонидааст. бо боварӣ мегӯяд ки соли оянда меваҳои онро мечашад. ма бениҳоят ҳамин боғда ҳавас дорам. ангур якчанд сортҳои ангур овардагием ҳаминҷа пайман кардагием. ангур ҳастай киви ҳастай таҷриба кардастем. иншолло ки ҳамин киви дар тоҷикистони мо иншолло мешавад бе ягон парник бе ҳичи сорти хейвардаш беҳтарин сорт ҳамоай бад инаи ангуро соли якум пайванд монай иншолло ки ин сол дуюмсолагиай пурина боғвонак якшаи дахшаи гирифта буданд дидем беҳад маҳсулотҳои хуб алалхусус ангури бананас ҳосилаш бениҳоят балаззатай баъд пандора боғвона гирифта буд пандора лаззати гелос хатияй. ин халтаҳо пур аз биогомус мебошанд. тиққи фармоиши деҳқонон онро абдуҷаббор омода намудааст. ҳамин тавр омодааст барои дигар деҳқонон ҳам маҳсулоти тайёр намудаашро пешкаш намояд. абдуҷаббор аз шуғли пешра намудааш бо қаноатмандӣ сухан мегӯяд ва аз ин заҳматаш ифтихор ҳам дорад. зеро дар самти серғизо намудани замин бо истифодаи маҳсулоти табиӣ тозаи экологӣ андаке ҳам бошад дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои аз лиҳози экологӣ тоза саҳм мегузорад. гузориши хоҷа назриф худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. мардуми тоҷик наврӯзро дар давоми ҳазорсолаҳо ҳамчун оини беҳтарини миллӣ аз насл ба насл мерос гузоштанд. ин ҷашни бузург бо шарофати озодию соҳиби истиқлолии ватан ва талошҳои роҳбарияти олии мамлакат мақоми байналмилалиро ба худ касб кард. аз ин рӯ сокинон дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон ин ҷашнро бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мекунанд.
дар баробари дигар шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони ҷамоати деҳоти чашмасори деҳаи дурахшон ва бинисумчи ноҳияи файзобод низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. Дар чорабинии бошукӯҳи идона доираи васеъи сокинони деҳа иштирок намуданд. Дар намоишгоҳи бошукӯҳи идона хони наврӯзӣ ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии идона иброз гардид, ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа боиси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. макони баргузории тантанаҳои идона дар ҷамоати деҳоти чашмасори, деҳаи дурахшон ва бинисумч маркази деҳа интихоб гардида, дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодию нишоди бепоён иштирок карданд. ҷашни наврӯз, ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи Наврӯз, тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. куштингирӣ яке аз навъҳои маъмули бозиҳои миллӣ дониста шуда, имрӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз ин мусобиқа дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш дар сатҳи баланд баргузор мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ, ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби ҳунармандон омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҷамоати деҳоти лангари шоҳи ноҳияи Туркобод ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса тибқи расму маросимҳои маҳаллии хеш таҷлил намуданд. дар намоиши наврӯзӣ маҳсули дастони хонандагон таъмҳои миллии наврӯзӣ, дастурхони идона иборат аз ҳафтсину ҳафтшин ба намоиш гузошта шуда буданд. намояндагони мақомоти иҷроия ва меҳмонон аз намоишгоҳи идона, ки маҳсули дасти хонандагон аст, дидан намуданд. воқеан таҷлили ин ҷашн ҷавононро ба роҳи дурусти интихоби касбу ҳунар, дӯст доштани обу хоки ин диёри сарсабзу хуррам ва арш гузоштан ба анъанаву суннатҳои миллӣ ҳидоят менамояд. зимни табрикот аз таъриху фарҳанг ва расму оинҳои наврӯзии бостонӣ ёдоварӣ шуда, аз ҷумла зикр шуд, ки маҳз бо ибтикороти роҳбарияти олии мамлакат Наврӯзи оламафрӯз мақоми байналмилалиро касб намудааст. ҳамин тариқ базми идонаи наврӯзӣ бо риояи суннатҳои ҷашни аҷдодӣ ва иҷрои суруду таронаҳои дилнишин дар сатҳи баланди ташкиливу фарҳангӣ таҷлил карда шуд. барномаи адабии омоданамудаи хонандагон ва кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар сатҳи баланду хотирмон пешкаши ҳозирин гардонида шуд, ки ба базми идона шукӯҳи хоса бахшид. бегоҳии имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту 2025 ҷамъбаст шуд. имсол дар фестивал озмун 18 театри касбӣ беҳтарин намоишҳоеро, ки давоми солҳои 2023-2024 рӯи саҳна оварданд, манзури тамошобинон намуданд. ҷузъиёти пӯшидашавии ин чорабинии муҳими фарҳангӣ дар гузориши ҳамкорони мо. театри давлатии академияи драмавии
شوجویده فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 نصیب نمایشنامه داستان سیاوش تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی گردید. جایزه اساسی فستیوال در وضعیت تنتنوی به هیئت هنری تئاتر لاهوتی تقدیم کرده شد. حکمان فستیوال آزمون جای یکم را برای اسپکتاکل یل به تئاتر موسیقی مسکوی به نام مویانشان نظروی شهر خوجند سزاوار دانستند. هنرمندان تئاتر جمهوریوی موسیقی دراماوی ناحیه دنقره با اسپکتاکل روایت سوختی جای دوم را صاحب شدند. جای سوم به تئاتر موسیقی دراماوی به نام توفا فاضلوی شهر کنی بادام برای اسپکتاکل بازگشت تقدیم کرده شد. همچنین حکمان فستیوال در چند نامیناسیا از جمله بهترین نمایش لختک، بهترین آرایش صحنه، بهترین نقش زنانه، بهترین نقش مردانه و بهترین کارگردان غالبان آزمون را با مکافات سرفراز گردانیدند. همزمان برای اشتراک فعالانه در جشنواره نمایندگان تئاترهای جمهوری با سپاسنامه و افتخارنامه و هنرمندان با جایزه‌های روزنامه جمهوریت، سپاسنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، جایزه مخصوصی ریاست فرهنگ شهری دوشنبه قدردانی شدند. در این مراسم باشکوه به رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه برای انعکاس و ترغیب و تشویق جریان فستیوال آزمون پرستو 2025 سپاسنامه‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان سپریده شد. خاطررسان می‌شویم که فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از 14 تا 21 اپریل ادامه یافته. در دایره فستیوال مذکور 18 تئاتر کسبی کشور نمایشنامه‌های خود را که طول 2 سال اخیر صحنوی گردیدند پیشنهاد حکمان آزمون و تماشابینان گردانیدند. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ҷамъбаст мегардад. ғолибони марҳилаҳои аввал ҷиҳати муваффақ гардидан дар даврҳои баъдии ин озмун ҳаматарафа талош доранд. хабарнигорони мо аз ноҳияи абдурахмони ҷомӣ гузориш медиҳанд. таваҷҷӯҳ кунед. эҳсон ризвонов довталаби даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ буд. ӯ имсол дар жанри эстрадӣ баромад кардаю барои ғолиб гаштан ҳунари навозандагию овозхонии худро нишон дод. аммо бояд гуфт ки эҳсон ягона довталабе набуд ки бо омодагии хуб барои пирӯзӣ дар ин озмун ширкат варзид. зеро довталабони дигар ҳам бо садои фораму марғуладори хеш назди аъзои ҳакамон баромад карда толеи худро санҷиданд. соли ҷорӣ дар озмуни мазкур сарбозони қисми низомӣ дар ҳудуди ноҳия буда низ ҳамчун довталаб ширкат варзидаю ҳунару маҳорати овозхонии худро нишон доданд. дақиқан бо пешниҳоди таронаҳои дилнишин барои ғолиб гаштан миёни ҳам рақобат карданд. қишлоқаки ман бӯи чапотӣ дорад, ширини ширини тӯтӣ дорад, از چوبی درختی بی در هر خانه گواره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی داره. бояд гуфт ки пас аз дигар шаҳру навоҳии вилоят ҷамъбаст намудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ ба аҳли санъату фарҳанг ва довталабони озмуни мазкур дар ин ноҳия фурсат фароҳам овард то беҳтару бештар тамрин бигиранду аъзои ҳакамонро зимни баромад намудани худ қоил сохта барои ширкат кардан дар дигар даврҳои озмун роҳ хат гиранд.
дӯстдорону алоқамандони варзиш дар шаҳри Кӯлоб яке аз дастпарварони муассисаи давлатии мактаби махсуси вилояти Хатлон оид ба намудҳои гӯштин ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмомин Раимови шаҳри Кӯлоб Амирҷон Шарифов, ки дар мусобиқаи Осиё оид ба гӯштини самбо мақоми дуюмро ишғол намуд, истиқбол гирифтанд. дӯстдорон ва алоқамандони варзиш, масъулини соҳа, инчунин дигар иштирокдорон дар даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб ҷоизадори медали нуқраи мусобиқаи Осиё оид ба намуди гӯштини самбо Амирҷон Шарипов, ки чанд рӯз қабл дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуда буд, истиқбол гирифтанд. Ёдрас мешавем, ки мусобиқаи мазкур аз 11 то 18 апрел салавал миёни наврасон ва сипас миёни ҷавонон аз рӯи риштаи гӯштини самбо ва самбои муҳорибавӣ баргузор шудааст. Шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб шумораи зиёди варзишгарони наврасу ҷавон ширкат варзиданд. Амирҷон Шарипов яке аз дастпарварони муассисаи давлатии мактаби махсуси вилояти Хатлон оид ба намудҳои гӯштин ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмомин Раимови шаҳри Кӯлоб буда, зери роҳбарии Пайрав Шоёв борҳо дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат намуда, сазовори мақомҳои ифтихорӣ гардидааст. Барои Амирҷон иштирок дар чунин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ бори аввал буда ӯ тавонист, ки дар аввалин иштирокаш соҳиби мақоми ифтихорӣ шавад. من در مسابقه چمپیونات آسیا اشتراک نموده با دو رقیب خود غلبه به دست آورده سزاوار مدال نقره گشتم. من در آینده میخوام که سزاوار مدال طلا گردم. در فرجام همایش مسئولین مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ولایت ختلان اوید به نمودهای گوشتین به نام جهانپهلوان سیدمومین رحیموفی شهری کلوب اطلاع دادند که در برابر امیرجان اینک دیگر ورزشکاران نیز به مسابقه های سطحی بین المللی آمادگی گرفته کوشش میکنند که از مسابقات بیرون از کشور دست خالی بر نگردند. همین گونه یک استقبال گرم و صمیمی برای امیرجان شریفوف در مؤسسه تحصیلات عمومی تحصیل میکرده است برگزار شد. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. хайр, саломат бошед.